Image Pau the Miang Tabiriba Singbo Yunam Anuradha Devine Konana Krumzari Housing Maru Eba Pauda Mahatma Gandhi Gi Samayang Kainitu Subama Pokomon Tolom Palan Pangtona Kray Fit India Freedom Run 2.0 Ngasi Ayong Manipur University Ge Traffic Point Gilam Thakray National Livestock Mission Scheme Ge Makada Farmer Yankaida Yanamasa Yantokray Loinana Union Minister for Road Transport Nitin Gadkarina Ngasi Lupa Pro Leasing Mariga Lak Humbudra Manga Changna Sangakadaba National Highway Marigi Ureb Uyum Tamkre House Pausan Pizadi Prime Minister Narendra Modi na Mahatma Gandhi Gi Samayang Kaini Torak Suba but anniversary da Gandhi Sigi Mapamda Ikai Kumnabu Utkre Gandhi Gi Punsi Amadi Wakalona Tungda Lakadaba Miron Ge Chatlagadaba Lambi Oragani Gandhi Zentida Ehagna Bapu Ikai Kumnabu Uchari Amadi Mahake Noble Principles na New Million Kada Thona Piragani Haiki Prime Minister Modi na Rajghat Amasung Bizeghat Chatuna Madhabang Gandhi Amasung India Ge Anesuba Prime Minister Lal Bahadur Shastri Ge Maphamda Ikai Kumnabu Utke Shastri Ge Chamagatara Tere Lak Suba but anniversary da Prime Minister Modi na Shastri Ge value and principles da Yumpham Oiba Punsibu Sangthaki Amaramda Congress President Sonia Gandhi Amasung Congress Party Ge Chief Wedamba Rahul Gandhi na Father of the Nation Mahatma Gandhi Ge Chamayang Kaini Torak Suba Mapung Nimita Ikai Kumnabu Utkre Sonia Gandhi Amadi Rahul Gandhi na Rajghat Amasung Bizeghat Chatuna Mahatma Gandhi Amasung India Ge Anisuba Prime Minister Lal Bahadur Shastri Ge Maphamda Laikatuna Ikai Kumnabu Utke Congress General Secretary Priyanka Gandhi Badranasu Mahatma Gandhi Ge Maphamda Ikai Kumnabu Utke Babu Gi Ideas of Truth, Non-Violence and Justice Hauzeksu Lomi Singna Black Palm Logi Mayukta Sang Sileba Kongzangi Piral Oiduna Wangna Paide Priyanka Gandhi Badrana Lal Bahadur Shastri na Hairamba slogan Jai Jawan Jai Kishan Palituna Shastri Ge Maphamda Suikai Kumnabu Utke Lomi Singh Amadi Lami Singh Ase Lebak Asigi Choktok Saningai Haiki Rahul Gandhi Nasu Shastri Ge slogan Jai Jawan Jai Kishan Haibas Ledakli Lady Amadi Lake Gani Haibagaloinana Congress Ge Machanipa Asibu Ikai Kumnadi Haiki Manipur Ge Governor L.A. Ganesh na Haikre Lebak Asida Tengnariba COVID-19 Ge Laisat Tengnanaba Center Amadi State Lengang na Paikaliba Tabak Taramda Dr. Nurse Health Department na Mating Pang Sangbiu Laisat Asida Ge Ngaktung Naba Miam Marufang na Vaccine Kapayaraba Mushing Vaccine Soidana Kaptokbiu Wapamasing Asi Babuzi Mahatma Gandhi Ge Mapokumont Gandhi Zenti Tauram State Lengang na Senduna Jem Hall da Pangtoki Bataramda Mahana Pungdoki Bane Taronga Mari Lenana Jem Hall da Ladyba Mahatma Gandhi Ge Motida Governor Luna Lusingduna Haikal Lake Tamki Taramasida Deputy Chief Minister Y. Kumar Minister MLA Rajya Sabha Ge MP Chief Secretary Amati Ati Official Kyasu Saduyaki Governor na Makataraduna Haikibada Ngasi Asi Hanage Prime Minister Oremba Lal Bahadur Shastri Ge Mapungni Sutoi Mahagasi Thag Yamna Leiba Mishakni Prime Minister Narendra Modi na Mahatma Gandhi Ge Apamba Luna na Leiba Miam Masamo Phana Lainanaba Sos Bare Mission Hauduktuna Gandhi Zenti Ge Nunge Artha Ladiba Singh Adu Thabak Oina Pangthokli Ngasi October Ge Tang Ani Gandhi Zenti Ge Numidasi National Cleanliness Day Amati India Freedom Run Haina Tonga Tonga Mapam Singda Pangthonglaki Ngasi Lebak Sin Batungna Pangthok Leba Mahatma Gandhi Ge Mapong Me Tauram Gandhi Zenti Tauram Manipur Pradesh Congress Committee na Sinduna Pangthoki Bagaloina na Bharake Prime Minister Lal Bahadur Shastri Ge Changmaka Tarat Suba Mapong Me Tauram Congress Bhavan da Pangthokre Tauram Maduda Mahatma Gandhi Ge Mitamda CLP Ge Lusingba Hanagi Chief Minister O Ibobina Lusingduna Haikaleka Tamki Tharamatuda MPCC Ge President and the local AICC Ge Observer Jairam Ramesu Sarugyaki Tharonga Mari Lainana O Ibo Vina Pungdo Kibada
Mahatma Gandhi Babusigi Wakaloi Hingsa Yaudaba Andolona Bharapo British ke Makutagi Nikha Tamba Panki Ngasidi Prithivige Lebakiana Babusigi Wakalonbo Ikai Kumnaduna Mahatma Gandhi gi Mapung Numipu International Day Non-Violence Day Haiduna Hingsa Yaudaba Non-Violence Haiduna Ikai Kumnaba Ulakli Haiki Bharatiya Janata Yuva Morcha Manipur Pradesh Sanduna Jatigi Mapa Mahatma Gandhi ki Chamaga Yankhaini to Subang Mapo Kumanga Mari Lainana MJ Avenue Samu Makong Amadi Nambol Turen Ton Nambon Bindagi Kaisam Thongka Pawa Amod Akai Sangbakaloinana MJ Avenue da Leba Mahatma Gandhi ki Mitamda Haile Katuna Ikai Kumnabu Utkre Tharamatuka Mari Lainana Vize YM President Manohar Mayum Baris Sarmana Haikibada Lunanba Mapam Haibasi Haksang Pai Wakal Sengi Aduna Apaba Lunanba Kunai Ama Sembada Nahasangi Achobatogdaglay Ngasigi Numita Asi Gandhi Sanapam Saramba Lunanba Lamdampa Ama Wahenba Haibasida Ngasigi Numit Asina Lakpada Aikoina Aikoige Aikoibada Ladeba Amod Akai Sing Sengdoktuna Lamdam Asibu Hena Pazaba Mapama Ama Wahelasi Haina Mahana Haiki Mahatma Gandhi ki Sama Yankhaini to Suba Mapo Kumanga Mari Lainana Progressive Alliance Thangmai Bange Volunteer Singha Madi BJP Manipur Pradesh ke Karya Kata Singha Kusamna Dunangasi Ayo Cleanliness Drive Ama Thangmai Ban Yumnam Laikai Dage Kuyatong Crossing Power Pangthokre Taramatuga Mari Lainana BJP Manipur Pradesh ke spokesperson ke Ram Krishna Phongdokibada Mahatma Gandhi na India ge freedom struggle da lokhiba tawdang ngasigi mirol amadi tungi mirol keana ningsingduna adomag laihogani Maki Mapong Numit Asina Lakpada Mahangna Pamsaramba Lunanba Lebaka Ama Ohenba Aikoi Puna Tawdang Lomina se Haina Phongdoki Father of the Nation Mahatma Gandhi ki Samay Yankhaini to Suba Mopok Numeta Palan Taronga Mari Lainana Thobal District So Pak Sanalam to Sengkre Tharomasiga Mari Lainana Wangkem Block Congress Committee Amasung Yuta Congress na Puna Sinduna Kendra Asigi Yaripo Kaitel Babu Bazar Thobal Kaitinda Set Sembake Tabak Zataki Sit Sengbagi Tharampa Aduda Wangkem Kendrage MLA ke Magasandra Susarugya ke Ngasagi Tharompa Duga Mari Lainana MLA na Pangwi Singda Phongdorpada Ngasigi Lamtu Sengbagi Tharam Asi Jatiki Pita Mahatma Gandhi ke Mapok Numit Asida Mahangna Pamsarapa Leibak Asida Lunana Thamba Haiba Pandam Aduda Pangthokpane Miamna So Gandhi Sina Pamsaramba Wakalon Ado Pangnaba Honabada Sarugya Biu Loina Loina Miam Tinba Mapamda Amoda Akai Hundokpa Amade Mosan Bagi Tabak Tawigano Haiba Wapam Thanki India ke Vice President na Manipur da Lakadaba Khongsak ke Mangoidana Sakseng Thorang Lokhatpo Oina Ngasisu Imphal ge Tongan Tongan Mapam Singda Comic Operations Atakre Operation Adu Imphal West SP ki Supervision Makada Additional SP Operation Imphal West na Lusinglaka Singzamai Police Station ge Kangbuna SS Tawduna Imphal West CTO ge Timna Ayupung Tarumakai dage Pung Nipan Makai Fawa Ningombam area da Chatake Maduda Mapam Adugi Yumthong Humpu Mangarom Changduna Thiba Humbagaloinana Mio Chamaga Humpurom Verify Tauke Nakalombaram da DSP CDO Imphal West na Luchingba LPL Police Station gitim ama Assist Toba Kangbu Amana Ayuki Pung Tarung Makai dagi Nipan Makai Pawa Tera Kamnam Lairaka Amade Monsang Hanuba Lairaki Yumthong Samarom da Thiba Humbagi Tabak Satake Amadi Mio Chamaga Yankairom Wahang Pahongki Aduga OC CDO Imphal West na Luchingba Timamana Ayuki Pung Tareka Minute Yankai dagi Pung Nipanga Minute Kulom Sapapawda Bazar gi Jalal Crossing area da Thiba Humbagi Tabak Sataki Amadi Mioi Yankai Mangarom verify Tauki Operation Singaduda Mioi Amata Pavagi Paudi Late COVID pandemic asida Manipur da Hokiba Pung Kunmari da Mioi Chamaga Kuntra Tarung Nauna COVID positive overthena Kre Mioi Anina Lakidre Pungpam Sida Mioi Lisangani Jamanga Kunmari test Taukiduna Ngasage COVID positive Oibagi Chang Manga Dasming Mari Yoki Pandemic as Sandorok Padaging as if the status of the Mio Lakama Lisang Kun Chanipan Humbutra Mapan COVID positive oy cray, Mio Lisang Chanipan Humpuna Lake Amadi, Mio Lak Tarontoi Lisang Taruk Chani Humputarina test of cray. Nakalamaram da District Surveillance Officer Kaksing Dr. Keso Singh Moirang Temdagi Pangba report ki Matungina Ngasi Kaksing District Asida Hangliba COVID testing center Singda Mioi
tara test tauki positive oibadi thengnakide mioising adu lengangna hangba testing center da mioi taranitoi jiban hospital na manga test taukibani. School of Mathematical and Physical Sciences की Dean Professor के जुगिंद्रो, School of Social Sciences के Dean Professor S Mangi, School of Life Sciences के Dean Professor L Rupachandra, School of Education के Dean Professor T Inaubi Amadi, School of Agriculture and Sciences के Dean Professor M Samkesho, Yawag Loinana MU की Joint Register David J Zote, University Engineer and Thoiba Assistant Director of Sport, Fit India Committee Amadi Fit India Club, Manipur University Kanchipur Anina, Ministry of Education, Department of Higher Education, Government of India, New Delhi Makada Sinduna Fit India Freedom Run 2.0 ngase ayupung nipanom tabada Manipur University Kanchipur Gate Traffic Point kelam thakre. Fit India Freedom Run 2.0 aduda Fit India Campaign Committee के Chairman chu oiriba Dr. C.H. Pradeep, Security Officer Dr. S. Opendra, Musage President S. Brozen, Amadi Musage President M. Michael Su Yauna, Miochanika Yankairom na Saruyaki. Hariba Miochani Yankairom Asida, Manipur University ke Tonga Tonga ba Department ke Officer, Staff, Researcher, Scholar Abadi Mahiro Shing Yauri. Kaksang Assembly Constituency ke MLA Mayang Ramishona Tungan ba project singi makada kaksingi tungan ma mapam singda sangat sagaliba tabak thoram sing koina satuni yang sangkhrei ngasige MLA ke khongsat aduda kaksang naudam parengda nauna sariba uku makalaikai juvenile association ge sanglenga thangnana MDS ke senthang makada sariba Pandit Dildayal Upadhyaya Youth Center amadi kaksingi Laumi Singi Maru Oiba Lambi Ama Oiriba PWD ge Santang Makada kilometer manga sangba Hauzik leveling Tauduna Nung Taduna Samjileba Loksi Lambi ki Pibam Yang Senke MLA Mayang Namre Mishor ge Ngasigi Yang Sen Kongsat Aduga Mari Lainana Mangna Pongdrak Patakak Sing Assembly Constituency Asigi Manungda Lairiba Miyamna Satoksa Sen Tawada Kudong Jadraba Lambi Singh Ayan Banung Thaduna Samjamba Loire Haidiba Lambi Singh asi election mamangda koilas thaduna Samjanaba Honazage Lemoriba Lambi Singh asi Matanga Amuk Hanna Mahangna Miyangi Mihuto Ibangam Labadi Soitanaba koilas thaduna Samjanjage Haike Amaramda Kaksang Assembly Constituency ge Hanage MLA Oiramba Waisur Sandana Kaksang Assembly Constituency ge Bizoypurda Taranitho Subba Manipur Legislative Assembly Election Sida Mahpo Mai Pahanbio Haina Yapathoni Thoram Ama Pangthokre Tharamaduda Sur Sandana Hai Kaksingda MLA Kaya Lekre Education Minister Oiramba Phawsu Yaukre Adubo Kaksang Assembly Constituency Asi Lambi Thong Sotaduna Lainamki Mahangna Sahi Tarahumdoirom MLA Oirabada Hana MLA Minister Oiramba Singh Aduna Tobangam Lamdaba Tabakaya Ama Mahangna MLA Oiraba Kanda Kangna Sanaba Minister Singda Haija Sataduna Baikalamki Madamaduda Leramkiba MLA Singna Intoktuna Tambiram Laba Sangat Sagat Piram Draba Bizoypur Palend Sora Irengbanda Sangat Sagat Pagi Tabakaya Ama Paikatki Sorada Lenga ke high school ta amata tamlamdaba adu ngasidi Sora high school lenga ke high school to oide Kaksingi Lairak Singh Chamada Marpur Dramanga de Koilas Thaba Loikre Kaksing Assembly Constituency ge Mapangkya da Community Hall ke Saram Kre Sur Chandana Makataraduna High Mahaka Congress tege Tokpa Laikhidrabana Congress ke ticket Mahangna Soidana Pangane Karigumba Laibakthidana Congress Party ke ticket ase Mahangna Pangdrabasu Party Amada Soidana Mikal Thenagane Miyamna so Mahangna MLA Oidinga ki Matamda Sangat Sagat Pagi Tauram Kiba Tabak Singh Adu Kaubitragade Congress da Lepayai Party Amada Hekta Lepayai Oiningba Party Oidana so Mahakbo Ningsang Biraga Bote PBU Mai Pahanbiu Amasung Sankat Sarkat Pagi Tabak Ase Matam Khara Leblu Rabasu Makatana Amok Jata Hanbiduna Kaksing Assembly Constituency Ase Manipur Ge Manungda Masak Tokpa Assembly Constituency Ama Oihanba Hona Jage Haina Pongdoki
Ngasigi thoram padugi manung channa Bijapur Kholgi manung dalaiba Lukrabi Mapant Haksangi Pibam Miman Nadraba Mioi Ohum Amasung Mama Mapa Leizadraba Mioi Ani Yauna Mioi Yang Kairomda Kaksang Assembly Constituency Ge Hanege MLA Yangkom Sur Sandana Inapi Amamang Kudon Tamduna Yapathoni Zaki Kaksang High Secondary School da hang leba COVID Care Center asida housing ladiba COVID Patient Sing Center asida mathau tawriba doctor nurse amati staff sing ase October ge tang anigi numidangi charad District Surveillance Officer Dr. M. Kesho Singhana Pijakre. National Livestock Mission NLMP scheme ge miang makada chantian amadi tengdopan dalaiba tongan ba farmer yang kaida ahan batang kake oina yenau macha yento bage thoram ama tengdopan district ke manung channa leiba palen ge island khol da pangthokre thorambachi chantian district animal farmer welfare union achoba thodang ka loduna pangthokibani ngasigi yenau macha yento bage thoramga mari leinana chantian district Animal Farmer Welfare Unit asage President K. Prakash Marigna Pongdorakpada Union asina mamang dage tanaduna lakiba National Livestock Mission asage makada beneficiary singi pangpham thokpa sing asida ngase veterinary and animal husbandry ge ministers oiba oinam lukhoina honabiba amadi veterinary and animal husbandry ge director CH Nandakishore ge miang makada yenau masa sing asibu district asida laiba farmer sing da phanganba asida thagatpa phangdoke Laipak sigi jati ki mapa Mahatma Gandhi ki ningsing bagaloinana Commonwealth Vacationed University Kingdom of Tonga ge convocation ge Thoram amada ngasi lamdam sigi social worker kundrapang kanba maitei da lemsaninga oraba honorary doctorate award 2021 piduna ikai khunaba odkre Hotel Radiant Udyog Bihar Gurugram Haryana ge auditorium da ngasi ayupung tara taba matamda pangthokiba digital education summit amadi vocation ge thoromba aduda lemsaninga oraba award se khusana kebani All Manipur Muslim Maitei Pangar Welfare Association Ampawagi Kunipan Suba Mapo Kumantaram ngasi Lilong Hauribi College ge multipurpose hall da pangthokre Thoram asiga mari lainana Ampawagi President A.R. Khana haikibada Indian Constitution ge maru aiba saruk ama oiriba democracy amadi secular da yumpham oiduna Father of the Nation haina mingthon de pikraba Mahatma Gandhi ge non-violence bu thazabaga loinana senglaba Mapong numid asida Ampawagi Central Committee na kumna khanaraba matungda Association asi linkakibani Manipur da kundariba Maitei Pangan Singbu hena mikap thohanba socio-economic education da hena mangzin thahanaba thabak thoram kya tawduna lagli haina phongdoki Ngasigi thoram duda Dr. Maniruddin Sheikh former speaker Manipur Legislative Assembly na athoiba mitung MPS Satar IAS retired former member Manipur Public Service Commission amadi Dr. Rehejuddin Sheikh Principal Lilong Hauribi College na akanaba mitung len singko aina sarugya ke tharungi saruk ama oina Lilong Hauribi College ke campus ke akoibada uchara kya suthake Amaram the Youth Affairs and Sports Department Government of Manipur gi miang makada Lilong Hauribi College Alumni Association ga kusen Naduna College SG campus ta NSS Unit 1-2 amade 3 Sinduna Tree Plantation Cum Cleanliness Program pangthokre Ngasigi tharam tu da MD Firoz Khan MCS Deputy Secretary Yas and Works State Nodal Officer and SS Irom Lokendro Assistant Liaison Officer and SS College Asige Program Officer and SS Unit 1 Dr. T.S. Umabati Chanu MD Said Khan and SS Unit 2 Amadi Dr. Resma Khatun and SS Unit 3 Loinana NSS Volunteer Amadi Students Union Ge Bahiroi Singna Saruyaki Victoria High School Kasing da Oza Oiramba Kasing Ningtau Laikai Alai Sepring Dege Oza Ketremenyo Ramdont Ngarang October Tangka Mat Laikidre Mahanda Laikidrabaga Mari Laina Nangasinung Chenpung Omlom Tabda Victoria High School Gate Tisang Amadin Nantising Stop Singer Oapa Pong Dopagami Pam Ama Punky Bagaloidana Laikidrabagi Tawaina Mapugi Kuyada English Lairunaba Midin Ani Tumina Leptana Tony Zaki
amadi laikhidrababu ikai khumnabu utki mifam asina laikhidrabagi imang manunggi awabadasu sarugyari haina Victoria High School ge headmaster na thorakpa cherol amana phongdoraklei Amenagada lupa crore lising mari lakh humbudra manga changna sengmakadaba National Highway marigi Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari na ngasi urep uyung tamkrei lambi sing adugi asangba kilometer samanga kunni thoramadda wangang bada Minister Gadkari na haikibada itanont ase chu khaktadagi natduna sengdagi sujaktagi amade atai grant singdagi puthokpada central government ayaba pi khrabani Barazinda tau kibagum gari sing amadi electric amasung ethanol season aduna chalhanaba honanaba matau tari petrol dagi de ethanol na hena pai amadi mamaso hongi ethanol puthokpada hengat hanba matau tari chudagi sini puthokpagi mahuta ethanol oina puthokadabani haike ngasigi tharambatuda NCP president Sarat Pawar su sarugyakhi Mahana haike bada Gadkari ge chawkhanabagi damak asengba manglan lai achoba lambi Mayam amas sengkali laumi singna haujikti su thaduna sini puthokpagi mahuta ethanol oina puthoklagani haiba wafam su sarpaw ana phongdokhi haujik sanabagi pauda ani suba let Zangko Pau Memorial Football Tournament 2021 Chikembi Youth Club na sinduna Ngambong Lentuol Chikem Palace ke playground da haudokre ngasi haudokiba numita HS Benjamin Mate spokesperson to BJP Manipur and Polindro President IKL Timore SH Zangkolen Mate Chairman KCA More Block Jangkozen Hauke Chief of Chikem Belesingna Maru Aiba Music Oiduna Chatakiba Haudopagi Mesta DMFC Amadi TMTA Anina Sanabada TMT na goal aduga DMFC na goal mari chanduna DMFC na thoikre Peru Sathariba ISSF Junior World Championship ta India ge women's skate team na goal pangmangangkre Ariba Khan Regia Dilont amasung Genemat second na shooting ke event aduda puna score taruk long lowduna goal pangmangam kibane men's section da India ke team Rasbir Gill Ayush Rudra Raju amasung Avish Singh second na bronze pangkre Haujik aroibada maroiba pau amone pizari Mahatma Gandhi gi samayangkhai ni thoi subama pokomon tholom palan pangthonakre Fit India Freedom Run 2.0 ngasi ayung Manipur University ge traffic point gi lamthakre National Livestock Mission scheme gi makada farmer yangkhaida yanau masa yanthokre loinana Union Minister for Road Transport Nitin Gadkari na ngasi lupa crore lising mariga lakh humbudra manga changna sangakadaba National Highway marigi urep uyum tamkre Image PAODAM ngasi gi matang asidaloijare ming tabiri besungba amukahna krumjari